Assalamualaikum Rejana YouTube kanalının görüşçüleri. Bugün bizde Kirovka mal pazarında 3 may 2025 yıl yaş topaklarda tartib beresiz buyursa. Assalamualaikum. Qanchada otasiz? 28. Urg'acha. Ekodan 28 tane. Qancha aylık shular? Qancha aylık? 2 ay oldu kaldı. 2 ay oldu kaldı. 2 aylık. 28 bin so'm. Qancha ekan? Aksa uyuda. Var. Al. Qancha oldu? 36 oldu. Erkek he? Erkek. Bulch. 35. 35. Ha, yaxshi, rahmat. Bu 32. Tak koy. Kes. Erkek bu. Erkek. Pazar qancha berdi? Yetti ya. 28, 29, 30 kaç emir. Maki, bugungi mal bozorning baholari. Qancha ekan mayka baholari? Haqiqatan 55 ko'rim urg'achilar. O erkek. Qancha buni? 29 bo'ldi o'rim. 29. Bir ay bo'ldi-ku, bo'ldikmi? 2 ay bu. Shu o'tirib qolgan. Kez mayka baholarni aytыңыз. Yok koyuyor bu ya. Жоқ, siz demesmi, mallardan mayka aytib qo'ysiz, baholarni aytib qo'ysiz bo'ldi. Kana 25 mi? Bu 45. Erkek, narjağını aytib beriңiz. Bunun del 45 mi? Eko. Narxingizchi? Hadi ver şu 45 tane veririz. Bulch. Bu 60. 60 ming so'm. Bozor qancha berdi bu shuningizga? Ha. Bozor qancha berdi? 57 verdi. 57 ga beren yo'qsiz-ku? 57, 55, 56 euro atır. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Ertemen bergen ha. Hem 57 olsa veriyorum. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qancha ekan bahsi? 53 surat. 53 surat. 50. 50 surat. Bozor qancha berdi? 46 bergen var. 48 bergen var. Yaxshi savdangiz bo'lsin, ha? Assalomu alaykum. Qancha ekan? 55 ta. Bu yog'ingiz? Ya, Bu yog'ingiz? 53 ta. 53. Bu. Çok prugoy etot. Общеле ve Общеле etot. Bozor qanchaga beryapti? 50'den beri atır prugoy. 50 de beren yo'qsiz-ku? Bergen yok. 50'den berdi prugoy. Mal bugün arzonmi qimmatmi? Нормально вот. Normalde ve. Yaxshi savdangiz bo'lsin, ha? Assalomu alaykum. Aleyküm bana ne Yaxshi aka, yaxshi. Qancha ekan mayka buningiz? 43 tu adam. 43. 42 verin. Bozor qancha berdi? 41 ver. 41. Yaxshi savdangiz bo'lsin mayka. Ertaga o'tib ketsin. Kes, qancha ekan bahosi? Bunu 45 aldım. 45 dot. Erkek urg'achi? Urg'achi. Bozor qancha berdi? 43. 43 gacha keldi ve. Yaxshi savdangiz bo'lsin, yaxshi qil. Qancha ekan? 50 surat. 50. Akça dibele çok oldu. Mesela 50 ming so'm. Bayqamiz. Qancha ay ushulchi? 65 ayda. 5 ay. 5 ayga jet. 5 ay. Bozor qanchaga berdi? 46 ta beren yo'qsizlar be? Malning baholari qancha etdi? Malning baholari. 55 kesen. Qanchadan ekan mayka? Nono 49. Nono 45. Narxingiz qoldilar 40 ga? Bu yok, bu 45 bu. Ha, bunlar 45 be. Bozor qanchaga berdi? Noga 37 verdi Noga. Ha. Noga 43 verdi. Yaxshi, savdangiz bo'lsin.
Жоқ, мал эле. Қанша екен шеп? 65. Базар қаншаға чейін берді? 56. 56 ургач екен. Ақты қанша доты? Ақту 60-та. 60. Жоқ, малды әлі, істемес. Базар қаншаға чейін келді? Базар. 58-ге чейін келіп отыр. Рейсеске берген жоқсыз ба? Қырғыз жардамады. Рейсеске берген жоқсыз ба? 3 айлық эле да бұл. Чоңкен анды? Ем жүрет та. Жақсы саудаңыз болсын. Қанша екен? 55. Базар қаншаға чейін берді? 53-ке берген жоқсыз ба? Базар бүгін арзанмы қымбат па қандай болды? Базар түсіп қалып тұр бе? Бұдағаны. Жақсы. Қанша ай ушылаймын? 6 ай болды бол элек пе? 7 ай бе? Жақсы саудаңыз болсын. Туғандар, бүгінгі мал базар бағалары. Қаншадан екен? 65. Екі өтің әлеуі? 58. Базар қаншаға чейін келді? Нарқы 60 келе тұр 60. Жақсы саудаңыз болсын. Қаншадан айланды я? 19-дан, 19 мың соны болды туғандар. Ну, наза. Қаншадан айтырыз? 18-тен. 18-тен. Базар қаншаға чейін берді? Базар 15-ке чейін беріп. 15-16? 16. Телефон номерсін айтқаныз. Қанша екен еді olmaydı. Ошоны акеу. 17 дейінші. Бол саудаңыз болсын. Ассалаумалейкум. Қанша дотасы я? 70 тұрық салды? Үш. Қаншаға чейін келді базар? 65-ке берген ойған ертемен. Аз болса бересіз қой дейм, жоқ бұда ділі. Қақтам келетсіз? Малымыз көп. Мал көп екен бүгін. Телефон номеріңіз айтып қойыңыз. 707 29 83. Қақтан келесіздер? Бақаятадан. Бақаятадан да. Туғандарым кей. Бақаяталық туғандар болса, көрересіздер. Қайырлы өрестер, телефон номерін алып қойдық. Саудаңыз болсын бәке. Нерде? Қаншадан келді я бұлар? 43-тен. Подряд? 43 мың сомнан. Ұрғач екен. Бар ұрғачы ғой? Бар ұрғач. Базар қаншаға чейін келді я? 37. 40-қа берген 40 болса бәйт кәсті. 40 болса туралы олып қатқаны. 37 мың сом беріп тұр базар. Өзі 43 тұрып атады бірақ. Бұл жаңа алынды ғой я? Қанша болды? 64. 64. YouTube қырғыз жарнама деген YouTube каналы бар. Туғандар. Бұлшы қырғыз жарнама деген. Я. Болды. Тартып шығарып қойайын. Қанша болды? 66. Қайра сатасың ба, өзіңе алдың ба? Бағам ба? 66. Bir yaş bol elek de mi o?
Pazardan aldım. Bu ne gizli Примерно ya? Yarın başka diyor. Mal arzan mı kımbat mı bugün? Normal değil. Biraz düşüp ketken diye koy. Evet, biraz düşüp ketken diye. Жақсы одан арбасына. Ondan mesela yağın tap verirsin onlar. Yok. Karası жүрüyor. Kaç eкен ya bayke? Ya bilmiyorum. Çok iş postal toktayıyor. Dündeli koymaydı. Ama almaş geldik. Kara geldik. Bas kaç eкен bayke? 70 tur otuz. 70 lira otsa. Bazar kaça çem berot? Non bağısı. Ova. Şimdi gemi dili olup da geliriz çodalışsak. Жоқ, базар келіп сұрағандар қаншаға чейін берді? Эми ылдый tur otut эми ана кубада суга. Базар арзанырақ бүгін, нормальный. Нормально эле. Бұныңыз қанша? 65 tur. 65. 65 мың сом. Содаңыз болсын байке. Қанша сұрап байке? 65 бердім ғой. 65 мың сомнан. Bir қатшы. Жаш мұнайындар. 65 мың сом. Қандай месек дейін кетап келеміз. Қанша екен сіздікі? 110 110 erkek urgaçı muz olsun. Erkek urgaçı. Kaçıncı lutu? Birinci kene. Jaş kunayınken. 110 detse. Bazar kança sıradı? 102 ya. 105 bozdu ver etkensizler. Жақсы соданыз болсын бүгін сатып алынсын да. Онда mesela бұл жағын тартып береріз туғандар. Кейінгі малдар. Қысқасы асты ұстан шыққан. Тартып береріз. Қанша екен? Қаншасы батса? 75 tur. 75. 75. Tuğlekке bırakı? Ya. Biri tuğan mı tuğlek mi? Yok tuvalet güzel. Bazar kançaga çeyim verdi? Ya. Bazar. 65 geçenler. Жақсы содан болсын. Assalamualaikum. 115 misin? Bazar kançaga çeyim verdi? 107 veriyor. 107. 107, 108 100 boza, 110 boza veresiz mi? Tural avukat he? Tural avukat. Kaçıncı? İkinci tut bu? Tarkan yoksun. Yok, biz kaçıncı tuttu? Üçüncü. Üçüncü. Geçince bir zaten tuttuk gibi. Kanday? Tartıkla geçsin zaten tuttuk gibi. Kaç eken? 105 lira atsa. Boz eken de? Qaysi ayağı barat mı o? 20 gün bir ayga çıktı. Kaçıncı tuttu? Ha, ona eken de. Boz Kunay'ın izlegenler olsa tuğanlar. Hayırlı öğresidir. Bizim mesela giyin kizin tartıp veriyoruz. Assalamualaikum. Kaça da alasın? Sırma. Bu tigin iki ya? Çok bayık oturup boz. Ha bu önce. Bazar kança suradı? 15 nasıl? 115 ke. Kaçıncı tut? 5'inci bu, 2'nci. Tigre ikinci çıkanı. Yakta oylar tartıp duruyoruz. Assalamualaikum. Kaç eken ya? 91. Kim gelir? Kızır be. Keçirek yok otur. Bazar kaça kaçayım sırap geldi?
90'dan aşağı almaya da. Qancha tut? 3-cüsü var. Üçüncüsü mü? Жақсы соданыз болсын. Стеки қанша екен? 95. 95. Боғыз бұл Ne senin akkauntin kızladır, Rıman kızları mı? Жоқ, қырғыз жарнама деген таластан келіп тартам да. Жарнама? Ооба, Youtube'dan nedir? Жоқ, қырғыз жарнама деп жатыр. Бұл жағын айт. 110'dan eko. Эко 110 дон. Қызырлар бі? Ya. Қызыр бі? Semiz. Семіз екен. Қаншаншы туыт олар? 3. Үшінші туыттар бұл. 3 değil. 4 екен, а? Болар қанша бересің? 105'ten beri. 105 не? Жақсы содаң болсын, а? Сіздікі? Қанша екен? 23. Боз, жақында туйт. Boz yakın emez ama alzırak. Алжырақ қылабы? Sağını var. Азыр сан ба? Қанша сүті бар я? 7-8 литр сүті бар екен. Олар 7-8 литр сүті бар екен. Қанша да отсы я? Қанша да отсы? 90. Boz bu. Qaysi aparat? 4 ay 5 ay oldu olsun. Kaptan emas ekan, ha? Yoshil ekan. Qancha ekan o'yingiz ya? 105'ke berem torpa olmayan. Erkek urg'achi. Urgaç. Urg'achi torpa. Buna diyor. 100 bo'lsa berasizlar, ha? Bozor qanchaga berdi? 95, 96. Ha, bu jag'incha? Bu jag'incha. Bularning 110 da oda. buning o'zi 110 ne bu ne? Yok torpa olmayan. Erkek torpa. Torpa olmayan erkek. Bu şu. Bu aynı. 75'ke berem. Bunumuz. Bu ikinci tuğ. İkinci süt. Kança bunumuz? Bu derece 75. Bu derece 75. Sağ. Kança süt var? Kança litre süt var? Hem koyt beli koyt 78 'de. 78 var, ha? Adam da ne köp bere. Yaxşı, yaxşı. 78 öyle koyt. Yaxşı sodаңыз болсын, ha? Ha aytkan. Qanchadan ekan? 85. 85 lira otsa. Bozor qancha berdi? Berilak. Berilak. 85. Kaymağı sırtında değil. Aslında kaymak toşetti. Kaymağını açıp aç kaymağı. Kaymağı sırtında. Kaymağı sırtında. Kuyruğun Aytmayın. Bir öyle kaymak çıkart, bir öyle ayran çıkart, bir öyle Kaymağı sırtında. may çıkart. Qancha ekan? Mana süt 120 lira otadi. Muzosi urg'achi erkek mi? Erkek, ha? azı kaç litre süt var? O Alika. Qancha sira otasan? Ben satılıp aytalım. Qancha oldu aka? Qancha sira otsa? Bazını aytib qo'ysiz, bu yoq siz emas, bu yoq tortyapman aka. Chekasini aytyapsiz bundan boshlab. 93 tot. 93. Keyingiz. Sütler mi? Tabii 15 tot. 115. 80. 80. Yaxshi sodаңыз bo'lsin. Qancha dotsiya? 58. 58 ming so'm.
58 ming so'm. To'g'onlar 58 ming so'm so'radi. Ecege nima qilyapti? 5 kere 8 Qancha dotsi? Voy, qo'ychi, tartmay qo'ychi. Siz tartmaymi baykim, mal tartamanmi? 115 so'rab o'tasiz. Qanchasi tut nima deydi? 4-chi tut. Qanchalik sut bor? To'g'onlar bu yoqni tartib beraylik. Bo'ljag'in tartib beraylik, bo'ljag'in. Qancha ekan? 115 ming so'm. Bozor qancha berdi? 11gacha endi. So'm 1gacha. Qanchasi o'tdi bu? Ikkinchi. Ikkinchi o'tdi. Bo'z be? Yo'q, so'ng. Ha, so'ng ekan, istemiz. Mana ketganlar. Bugungi bozordan baholari biz arzonroq bo'lib qolganday. Qancha ekan ya? 120 ming so'm. 120 ming so'm. Жылқы жақтан тартып берелім сіздерге бұйырса. Жылқының бағаларын біліп берелім. Ассалаумағалейкум. Қаншадан датсы? 80. Урғач екен, ә? Барлы урғачы ба? Ол еркегі. Базар қаншаға чейін келді? 75. 75-ке берген жоқсыз ба? 75-ке. Жақсы саудаңыз болсын. Ассалаумағалейкум. Қаншада отасың? 165 lira. 65. Yengeç sağım bir. Kolunu menen onu kulunda. Erkek mi kaçıyor? Erkek ya, kullandı. Kaçtan geliyor taslar? Pakroko'dan manası. Bazar kaça çeyim verdi? 160 kaçayım bergen yok. Telefon numarası aytmaz. 0777 26 1099. Bol bayka hayırlı öğretmenler. Kulumda beyaz degenler olsa. Kaçadan geliyor? 160. 160. Kaçıncı tut? 5. 5. tut. 160 ming so'm. Kulumda beyni sırağanlar var bizde. Çekesin aytıp balan aytırsın. Ötsün neyini? Kaç ottu olur? 130'dan var. 130'dan mı? Abdullah go. Kaçıncı tutlar? Bu bura yaş eleken ha? 5. 4. 2. Ha, 5. 4. 2. Kaç ottan? Kaç ottan gösterir? Yok. Bakayırdan. Ha, bakayırdan. Telefon numarası. 5 milyon. 5 bey var. Telefon numarası aytın sanda. 995 995 98 99 29. 98 99 29. Bol beyz degenler bolsa. Qayırlı öresler negiz. Pastayanne bey olaq şeydi. Pastayanne bey var şeydi. Biz ayağı yok. Üstün aşk biz var. Bol qayırlı öresler toğanlar. Assalamu alaikum. Qancha otasiz bazın? Bazı bilmeyiz hazır görüyoruz. Canını geldik. Ha, can gelsin. Koşulgan cil çeşilip et. Taşkam öldük etti.
Buyog'ini tortib beraylik tuğanlar. Bu jag'ini da tortib beraylik. Qanchada o'tsiz aka? Qanchada o'tsiz? 120'dan so'radim. 120 dan. Asli bo'lib qolganmi o'nlikmi? Beyda. Ha, beyda bu. Qanchasi bo'ladi? 120'dan. Telefon nomeringizni aytib qo'ysiz. Yo'q, birovniki. Ha, birovniki. Ha, bo'ldi. Qanchada o'tsiz? 85 ming so'm so'radi. 85 ming so'm. Hayırdan çalmayın. Österi çakırsa var aslında. Siz çakırdınız diye barzak bulup da biz. Bazı qancha ekan? Biraz turaydı mı? Bazı değil Osman. Verdi ver. Biraz turaydı. Qancha ekan ya? 140 deydi. Qanchasi tutgan? 140 ming so'm deydi onlar. Qanchadan keldi? Tuan qancha ekan bahsi? Ya. Qancha ekan sen? YouTube qavi. Havoda. Şatrat sileynen da. Aytariz chekasiz. 130. 130. Qanchasi tutdi? Üçüncü. 3-chi tutdi. Qo'ng'irg'achi. Qo'ng'irg'achi. Bozor qanchagacha berdi? Bergen joq bak. Mal ko'pmi bugun? Beyler ko'p bo'ldi. Beydi ko'p ekan. Telefon nomeri aytib qo'y. Telefon nomeri aytib qo'y, jasib qo'y, chiqarib qo'y. Nomer 550 Aha. 07 17 80. Qayerdan? Kirovka. Kirovkadan. Qo'l tug'anlar xayrli o'risizlar. Tuğundu beyz degenler bo'lsa. Urg'achi. O'zi biraz azoroq. Sodangiz bo'lsin. Kes bazını aytmoz. Cüz. Erkek bu he? 100 ming so'm. Bazar qancha berdi? Bazar qanchagacha berdi? Sırağın yo'q ku. Yaxshi sodang bo'lsin. Qanchadan ekan ya? Oldu. 130. 130. Bazar qancha berdi? Ulan 111. 110 berayapsizmi? Qanchasi tutdilar ya? 5 ekotek. Ekoting 5. Arka 5 tutut. Kısır. Qizir bu. Narxi bo'z be? Ay. Telefon nomerini chiqarib qo'ying. Ava çarpım. Aytayap telefon nomeri. 0221 Aha. 78 Aha. 70 28. Qayerdan? Avastan. Karakol. Qayerdan bu? Ha, Kanjot Qaroqol garasi. O'sha yoqda bo'lsa yaqinroq. O'sha yoqdan qattiq oluvchilar bo'lsa, ko'rayotganlar bo'lsa, xayrli o'risizlar, Da to'g'ri? var yakta da. Ne bitirmeler, ne kuğunlular da var. Ha, qaysi chenda bu? Tatib kelaylik. Sırtno. Ava benzi var. Ava. Çok yerde de. Ha. Eyler de var. Aha. Nere tatib qolsa? Qancha ekan mayga? 115. Önerleri var mı? Ulak. Çarba mal ekan. Telefon nomeringizni aytib qo'ysiz. Telefon nomeringiz. 999. Qancha deysiz? 70 60 80. 70 60 82.
Tuğanlar bizler menен Kırgızca'dan YouTube kanalı oldu. Pazardın bağlarını tartıp verdik. Videoya like basıp, komentar yazıp, oyunuzları kaldırıp durmuşlar.